Tang hadian bagi sorkar jela kelapan mana banai distrik Bepurai Kamairang, kini kesur kelanang sawah halor kejing dayhok jongka patar kema administrative unit banyo kejing kentiu kerdan no syaka civil subdivision. Bad halor kini kemat jing dawa haka hendriu tarik jong ubnai naitung. Kino yalam jong keri boy darbar kila dawa nang sorkar jela ban pen urlong no kini kejing don kam jong kipat ba katan jirang hi barok kawai. Ya kini kemat jeng dawala pensawa biang di kinong elam jong ribohi dorbar haga jingelang kebelalong haka hendriu tarik unaitung ha sening. Mat haga ni kejingelang lawan menishim benta da udok tadi di lapang unong elam barang ba jong ne kenhun haga jingedon lang uba RR Kensai Makdo Presiden uba RB Shadap General Secretary uba Thomas Malay Advisor nalor kiwe-kiwe kinong elam keribohi dorbar. Lengba kini kejingelang bani merjengmut halor kejinglong dayhok jong pathar kema administrative unit banyo no kejing ithol ane ban kentiu kerdan no kum ka civil subdivision hadin kejingel inti keba laipu arsnem bat keba kudup ru ya shispa rupu televisionong hapo kejirang constituency lada kain nadu kasan tarif jong kuna September prapundai hadu menta kane ka administrative unit ladan laipu art legisnam Tegi senang kita hapo jong kene ka administrative unit ka kum kene ka order. Kabana DC office kila issue ladu tu Islam silong kumne. Haga nongpo leadership kidan hat light lagi senang. Haga melim leadership kidan san penyo tu lagi senang. Haga nong klaus leadership kidan light pendai tu lagi senang. Haga soyong leadership kidan hat art lagi senang. Haga jirang simsip kidan arko tu lagi senang. Haga nong spong simsip kidan katsau tu lagi senang. Haga mariau simsip kidan art lagi senang. Lada kenglang ya lagi senang baru kepada nako jong kene ka administrative unit kidan cispa ndre bunyo beli. Bat ni penpau ju sunguru ya ka western riboy dorbar. Kebalang ba jong kini kisnam kebalalai. Kalau airu ia kejaka kabahe kumbasau sanakar syaka sorkar syaka riboy district naga banta bantai ya kaneka office jongka administrative unit idon yang ne ki dokumen idon ki kitsla bala sisa lut baro nadu ka ark sau tarif September siajar kendai spa kendai putra nadu kan ngas ne mentala jan poi ku ark lai snem yei kabagane ka administrative unit kalayo ia kene kejaka andre hadu mentala kene kampak ulang teng ia kene ka administrative unit hakisnem ki mamanchwa nungkong la putrikam ya ka nang ne napo kana para hadin katu kene snem la ra ya ka sha tarkhma bat hadin katu kene snem namar ke jingjengai lese ki officer ki wanra biang ya kene ka putrikam napo DC office Haunu snem arajar kat kendai kari bojar bar kalau ujor ya kene kajing trekam napo office DC office ban nakal yang jongi kum kari bojar bar nilai kendu ya DC nilai ya kren ro ya ka bahkan ne ka office kam day ban long nang ne nanung po DC office ende ka day ban function ha patat kama kajingnya nanti jong kene ka administrative unit kalau long adu live art business Niyo district haus nam ar ciajar kendai sepak kendai tua. Lais nem suang ilayo ya keneka administrative unit haka por bangidang don haka civil subdivision. Te ladangi anu jori ya kini kiwe kini ki administrative unit kiwe subdivision haka jela ka jumi ka batar kama lalong overdue. Kalalong kala day palat ban upgrade ya ka sa civil subdivision. Jadi nak tak tahu hadin jong kaji yo sngo jingi kumalaong tau presiden ni pau ya kanyo songo ya sorka kabadon kaji kitli ban ai district ban upgrade ya ka mairang subdivision syaka district ni pau kaji sukman ban haga jo por ka sorkar kambe bade ban klet yangi kum ka riboy district bakin upgrade no ya ka patat ma administrative unit syaka civil subdivision bagi jinjo jauh kepada kema ya ke administrative unit keladai ke jing pensuk ba upat ba nong sunong juga kan uniajan bat kesorkar karena ini kita ki pom lak ya kumbala ong general secretary bagi officer ke district administration kimla bat pois itu baniajan bat ba bat kapor kala jalan pelat din yang kata tahu
kumpa ke sarkar kalau kena region piti sa Mairang berketil ia ke civil subdivision sa district level ni na di boy derbar da ko ke sur ni ut sa ke sarkar ba kan pe lang ikut sa di boy ban upgrade no ya kene ka administrative unit sa ka civil subdivision